Kublaisibon. Haga khar tarik ukalaling kot haja puar kaseng HNYM kalalik tur che district council da ka Jingthmu balik Khang Tala no shi sendon ya ka office jongka kaseng kalale ya kani na marwo CM ka KHDC bar EM ilaka kimshim la sangap ya ka jingdawa jongki barkata ka long man wengkam no shi sendon yu acting CM ka Hima Malim bar yu CM ka Raj Marwet da ka baong bakini arngut ki don kti lang mande pathari ki jaka de spa ekar hagi than khapot Nakaliang kaseng kalabu por piang hadu ka khat khandai tarik ubanai kalaling kot haja arpulai baladau CM umle ei halor kani kaseng kan wantur biang chake HDC bat Khang Tala sendon ya kani ka office Skau khe ajmi kalong halor ke jiskam jar jam ke council kan tum ka schedule lapan khamti ke council pakan pek ya ke bha je ke it di ma je khindau ke siap je ke kumre neutra Harai kum kalong mata ke council ke subun kam ki em ilaka ki em jangka triat ki subun kam ta ka ba issue training license ka ba issue labor license ki mender ki poyai kam don por ban bisyara ke ne ki du je ki jaka ju is po borda ki jaka ju ngi porat marwet ki du de ki spa akar kabala dia de kini girang basam garo bar se brai marwet ba ken sik sim jing don ketilang ju ne aina manik sim bari acting sim Hajing siya acting siya mudon hak padi kijaka kita juga hima garis council kada ban suspend mane kada ban weng no ayu kad bangin lat ho ayu ya ka city bau de ban weng no hadu mentau ne siya muda ku mamdosko shuak standard on pangko da po kamera jung nuda kakam tre kani kakam yap kam em jung jai ban riu ubun kam mentah ka bakan bas election umdon por ban pe ka to ka city ka bangi pa kumkine mo kita ginong ilam bangi apa ka jai ban riu Mentan lawan hang ni tak masuk Khang Tala kan ni berpeni ba kini cuti lem kini kinong try jo ke council sisen lano bawa kisang balang mak Khang Tala 8 huit 8 up kini ki parari jongi kene kai ka ba isi ya kene ka jinglong jo kini kinong mat jo imar kilong no mi khamat tang masumi khamat ndot ka man keren ni te ki shu jo jai benreu te kene ke jingle jo ba titos khan ngila aipor ku mangala ong Deputy Secretary mana hadu khat riu tarik hadu khat khandai tarik mata de khat ar hadu khat khandai tarik in aipo lada kita magana kini ki pulit kane ne ngin kion tin jrong kala apa riu ka mau ku te ki nomor balai ba ngi dawai ka hak ndai bengi dawa bom hak ngi yang ka nongrem ba ka dewan wang ne acting CM nomor uneu lale be an cepa palat Kublaisibon.